Depan ada Iman Nurdin dan dibayang-bayangi oleh Bos Ebor dari belakang. Ngacir, mantap, mantap. Anu hilap deui namina ku abi kesempatan haji. Mudah-mudahan sadayana sing jar abi haji lah ngacir, ngacir ayo semangat, 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 semangat. Guru Aceh mir ka berat. Guru Aceh berat. Timbangan. Nuhun ayo nawa. Ieu mah pemula hungkul. Pemula. Ieu pemalu. Oh. Oh, iya ya, saya. Ketua MCC kita. Ketua MCC. Oh. Pak namanya Pak Rudi Hadi Suwarno. Pak Rudi Hadi Suwarno, ya. Nepangkeun Pak Abi mah pemula, iya liput insyaallah tiap Rebo. Ayo mulai ya tos araya. Iya serba kabarangan. Araya. Ayo gaskeun ngacir. Tuh. Jadi apa Haji? Ipana cahaya. Mantap. Ayo semangat. Aya kurang lebih aya nama 50 peserta mah aya ya. Semangat. Yo, ngacir. Hapunten saca-acana abi mah di dia pemulanya, dina goesna abi mah masih tiik di goes mah nembe gobang ge nembe bare 2 tahun ayeuna ke 1 Januari teh. Jadi abi mah masih pemula. Hapunten beli abi aya lepat-lepat katanya. Ieu mah abi mah cuma bantu ngaliput we nya ngaramekeun saiklis sekitaran Majalaya. Supados harumangat deui ieu men elit sok ayo garabung ka dieu. Ipan ngalak deui. Ayo. Geus harumangat deui gitu tah men elit ayo garabung gabung. Kita ramaikan saiklis sekitaran Majalaya ya bersama Rebo Kahiji nih. Setar nama di Polseknya, setarna di Polsek Cikancung. Kita lihat siapa minggu ini yang akan jadi jawara berikutnya. Minggu kamari mah go siap. Minggu kamari mah dipegang ku Pak Haji Diki. Biasa Pak Haji Diki sarang Bos Ebor di depannya. Kita siapa nih sekarang? Ngacir ya, semangat Masep. Yo. Hapunten beli kirang stabil, abi ieu punya liranya mediona hapunten. Beli kirang stabil. Alah, mantap. Mulai memasuki kawasan jalur Cijapati. Lah, laleur euy. Kumaha latihan minggu ayeuna kumaha? Siap? Ya, siap. Sok lah ngacir. Kurang sepil ka sebelah depan acara hese becek. Duh. Butuh partner hese ku sorangan mah lah. Pegel euy mah. Hese ku sorangan mah euy. Irfan Pam nuju ngalakuy di Garut di Talaga Bodas. Irfan Pam teh janten teu tiasa maturan ke penak di luhur lah sang Irfan Pam mah. Penak di luhur ke. Ayo semangat. Ayo mengalir. Ayo ngacir. Mantap. Kita sepil lagi sebelah depan nih, ke depan. Ada siapa saja? Hapunten abi cacan terang sadayana pamilu terang namina hilap deui paling ku abi sebutna haji ieu teh. Abi hilap deui namina ku abi sebutna haji, dihajikeun we kabeh lah. Mudah-mudahan sing ngaraek haji kabeh. Amin lah. Ngacir ayo. Orang papai. Oke, di Polsek mulai setarnya. Iya saya ini pakai seli ya. Pakai seli ya.
Haji. Uh. Ada bos Ebor di depannya, bos sejati nih, bos sejati. Ayo bos, mantap mantap, semangat bos, pertahankan bos, pertahankan juara hiji, mah, ayo ngacir ngacir ngacir. Nih bos kita nih Pak dari sejati. Haji, go 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 go. Ayo ngacir ngacir ngacir. Nih, kita sepil lagi ke depan. Walah, woi Mang Asep woi, diharap woi. Kita sepil lagi ke depan, kita sepil lagi ke depan. Udah mulai mustar nih, udah mulai mustar nih. Bentar lagi mustar nih. Posisinya di kade tengah Haji. Kos bade setar tadi nya. Biar ada mundur heula sekali kah. Bade setar ya. Ayo semangat 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 semangat. Mundur heula ya, mundur heula sing ngaragokan, sing ngaragokan. Ya go. Woo. Ayo, star ya. Nah, jadinya startnya ya Polsek Cikancung. Ayo, mudah-mudahan stabil. Saya kendala nanaon parat di ke puncaknya di Tiasa Medio ya. Ayo bantu supportnya aja ke semuanya, bantu supportnya aja. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ayo Pak Ji. Ya, ngacir. Mulai ngehegak dia, Ayo Mang Dadan. Gaskan Mang Dadan. Aduh, ayo. Oke. Kita sepil lagi ke depan, kira sing ngaragokan masih keneh peleton ya, masih keneh peleton ya. Masih keneh peleton diharap juga tuh. Wah, Pak Haji Sejati tuh diharap euy. Pak Haji Sejati itu di depan. Kita saksikan siapakah yang akan jadi jawara minggu ini. Ayo. Mulai ngehegak, tadi belah dia teh rada ngehegak ya. Wah, Mang Alitnya, wes, Mang Alit, curi setar Mang Alit. Nah, ngacir. Ayo semangat, ayo Badru, ngacir Badru. Ya, Mang Alit, curi setar. Ayo semangat. Ya, Bari, ayo ngacir. Nih, Pak Abah Yulham, semangat Bah Yulham. Yuk, ngacir. Kira tong maka ditanya di dia mah kerada ngehegak ya di belah dia mah ya. Belah dia mah rada ngehegak, tong maka ditanya, ayo. Kan kayak di ditu urang review-review-na kayak geus rada kaluhur saeutik. Belah dia mah Pak Haji, ayo semangat Pak Haji. Pak Haji Otep nih. Ayo ngacir. Wah, Mang Alit geus ka dieu euy. Curi setar. Ya si Gobang ngacir, atuh Gobang. Tong ngerakeun. Semangat. Ya. Ieu teh sareng saha teh abi teh hapunten hilap deui.
Ian ganteng, alah mantap aya. Nah teh kasiangan nembe Jo. Tipu. Ayo ayo. Wah, mantap kita. Nih, ya teh sarang Titan. A Haji Titan. Haji Titan. Ya, mantap. Ya, Pak Haji semangat Pak Haji. Ya. Ya teh nu mingguan kamari di Celan teh saha teh? Menteri. Menteri. Hapunten abi pami hayap deui namina pami kesebatan haji sadayana. ayo pokona anu hilap deui namina pami kesebatan haji, mudah-mudahan sadayana sing jaradi haji lah ngacir ayo semangat. Iya, si mas tempe. Ayo Mas, semangat Mas. Awas Mas, saleur kata euy. Semangat. Ayo ayo. Aleur euy, paur euy. Ieu teh jurig nagreg. Ya, ieu jurig nagreg teh. Ayo semangat jurig nagreg. Ayo ngacir. Tama kali ditanya di dia make. Tama kali ditanya keur ngahegak. Ieu aduh, pohon deui. Augum, astagfirullahaladzim. Pokoknya mah Augum aya mah. Anu hilap deui namina ku abi disebutan haji. Meh jaradi haji kabeh. Ya, ayo ngacir. Meh jaradi haji kabeh. Mang Yaya, ayo Mang Yaya. Ngacir Mang Yaya. Wah, ini bos kita, bos sejati nih. Mantap. Nih, bos kita nih. Pak Haji, semangat Pak Haji, ayo. Wah, mantap Pak Haji. Nih, kita sepil lagi di depan, ada siapa lagi di posisi depan. Wah, lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Yalah, ayah saya. Wah, ya menelit unggul euy. Persaingan rada ketat ya minggu aya mah ya. Persaingan rada ketat ya. Mulai pegel. Wah, sip. Ya. Mantap, semangat Pak, semangat. Ya. Biasa hadi. Oh, si ayah. Ayo ayah, ngacir ayah. Semangat ya. Wah, mau di Celan ya, hese kusorangan ayo nama. Si ayah DNX ya. Ya saya. Wah, ya jauh euy. Jauh itu KJ K2. Ayo. Kita sepil di posisi depan siapa ya mulai calarang ya. Wah, masih bos Ebor nih di posisi ketiga nih bos Ebor. Wah, mantap bos Ebor euy. Selalu di depan bos Ebor. Selalu ngacir. Ayo bos, semangat nih. Selalu di depan nih bos Ebor dari minggu ke minggu ya. Ini mah diharap saja juga Iman Nurdin ya tanya. Wah, Iman Nurdin yang sauke euy. Ayo semangat. Oke, urang tungguan lah di belah ditunya. Ya. Oke lah. Posisi K2 jeung hiji K2 Sauki jeung Iman Nurdin saling naonnya tong iya bisi kenapa ya. Cala di dia. Cala hapunten bilih abi rada ngacapruk ka mana karep ieu lah hese bari medio bari. Nah, ya. Iya, di depan ada Iman Nurdin dan dibayang-bayangi oleh bos Ebor dari belakang. Ngacir, mantap. Kita tunggu di posisi ketiga ada siapa lagi nih posisi ketiga. Ya teh saha teh poho deui euy. Asal saya teh hilap deui. Ayayan di posisi keempat. Ayayan. Sarang saha, Pak? Oke, kayak itu tanya-tanya nak. Posisi kelima. Ini Ayah DNX di posisi keenam. Udah ya. Mantap.
Ayo semangat 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 semangat. Ke 7. Ke 8 saya ke 8 ya. Oh Pak Haji, ini Pak Haji sejati, ini Pak Haji. Pak Haji sejati. Nih posisi ke 8 ya. Dibayang-bayangi oleh siapa nih? Ayo Pak Haji, semangat Pak Haji. Ya, oh dibayang-bayangi oleh Mang Yaya, ternyata 89 nih. Dan posisi ke 10 nih siapa? Sang saya mah. Aumo, ya posisi 10 kita. Ayo Augum. 11 Augum. Masuk 10 besar. Udah ya, Bo. Juri nagreg, ayo, udah. Asa teu ningali BM, euy. Mas, ayo Mas, semangat. Iya teh Mang Ujunya. Mang Uju Cip Calengka. Ayo semangat Kira, iya saha. Alah. Mantap. Ayo Ji. Orang hajikeun kabeh, mana mah poe ayeuna orang hajikeun kabeh Alah, aya keneh ya. Aduh, Hermon, ini Hermon, ayo semangat Hermon. Bala-bala hiji Hermon. Ayo di depan di belakang ada peleton lagi nih, dipimpin oleh siapa nih? Ada peleton lagi nih. Wah, ternyata dipimpin oleh Mang Yaya nih, peleton dipimpin oleh Mang Yaya. Mang Alit. Aduh, hapunten. Dihajikeun kabeh hayeuna mah. Haji kabeh. Aduh, ngacir Gobang, ngacir. Ayo euy. Nah, Sepermak ya. Sepermak. Ayo Mang Badri, ayo. Ngacir. Semangat ya. Ayo lanjut ya. Bisa kabur katinggalan. Ayo bisa kabur katinggalan. Lanjuti kelapun kan bisa stabil kela. Kela sekedapnya, sekedap. Ayo lanjut deh. Ya. Orang budak deh ya. Polisi diharap saha ayeuna ya. Aduh. Kurang berik masih kabur finish euy. Ayo Gobang, ngacir Gobang. Ya, Mbah Ilham kurang wawancara lah ya. Mbah Ilham, gimana kesan-pesannya Mbah Ilham? Kita menjaga persaudaraan, persatuan, Siap. fokus dan pengajian. Siap. Di dalam juga kita rumah kaya setan. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bah. Semangat, Bah. Nanti di atas kita review lagi ya. Sip. Ayo ngacir. Orang berik din diharap saha. Ayo semangat. Pak Haji, ayo Pak Haji. Malit, berik deh, Malit. Ayo berik deh. Aduh. Ayo, Pak. Alah, mantap euy, mengalit muda euy. Hapunten bilih teu stabil nya, hapunten. Alah. Oh, di dieu teh aya ieu ya. Aya longsor di dieu. Aw. Hapunten meme parem kepencet. Aduh, riweuh euy. Nih. Hermon. Ayo Hermon, ngacir Hermon. Nih, dibayang-bayangi oleh Sally. Dia teh sareng Pak Haji saha wae. Bukan hilap deui. Pokona mah ku abdi dihajikeun poe ieu mah sadayana. Dihajikeun sadayana. Amin. Ayo Haji. Ayo ngacir. Orang berik deh, diharap aya saha. Ayo. Ya saya mengalit, kita mengalit, nang saya diharap deui. Oh, sekarang mengalit, ayo.
Aduh, keur majahna ngahegak ya, keur majahna ngahegak, keur majahna ngahegak. Dia teh mengalih salon lain, mengalih salonnya. Mang Asep. Mang Asep. Ayo Mas Asep. Ke di luar Mas Asep. Ayo ngacir. Ya saha. Warna hajikeun we. Ayo Baji. Ayo semangat. Urang balik poe si dihareup. Alah si Mas, ieu si Mas. Oh lain datang. Ayo Mas, buru Mas. Masuk 10 besar Mas. Wah, mantap. Ayo maju. Ngacir maju. Saha ieu? Ieu kukurusukan kasih si ieu saha ieu? Ampun. Aduh, jurig nagreg kukurusukan kasih si usukan desa. Ampun, ayo ngacir. Ayo Agung, ngacir Agung. Alah, aduh, ieu pegel. Ayo. Tong sampaikan ke pencet deui ah. Tong sampai ke pencet deui ieu mah bakal leuwih liga ngedit teh ieu mah. Aduh, hapunten nya beli rada telat posting. Bakal ngeditna ieu mah bakal rada lami soalnya disambung-sambung. Ayo. Wah, mantap. Ayo kita lanjut lagi di posisi depan. Ada siapa? Tadi di posisi 1 2 3 ada Iman Nurdin, Sauki sama Bos Ebor. Asa teu ningali Pak Haji Diki ayeuna. Pak Haji Diki. Ayo Baji. Nah, ya Pak Haji Sejati. Mantap. Ayo Pak Haji, semangat. Aduh. Palaur jalannya. Aduh, mulai pegal euy, kelat ieu kenal aya. Pegal. Alah. Lanjut euy. Ayo, ieu saya. Oh iya, ayah DNX. Ayo ya, semangat ya. Ini ayah DNX. Tadi teh di posisi 5 besar kesami ayah DNX teh. Ayo ya, juara kahiji teh manis jeung bala-bala. Ya, ditambahan bala-bala jeung teh manis. Berubah. Mang Yaya. Ya, siapa ya Mang Yaya lain. Wah, benar Mang Yaya euy. Ayo Mang Yaya. Beri kanu kahiji teh manis jeung bala-bala, Mang Yaya. Ayo Mang Yaya, ngacir. Pegal. Ayo lanjut deh, kita spill di posisi paling depan. Wah, jauh euy. Alah palaur di jalan ieu laleueur. Teren pi euy, power euy. Kita anjir bener jauh hade Sauki, Iman Nurdin sama Bos Ebor tadi saling bersenggol-senggolan. Ayo ikuti kita terus. Palaur euy jeung sabelah tangan dina ieu power. Si Ipan ngelekuy we atuh Pan. Jadi partner Pan. Nah, iya, tanyakan Haji Daden. Sapa we tiap minggu lah disapa we tanyakan Haji Daden ieu. Ayo ngacir. Jauh euy. Itu saha nu terlepas hayo. Jauh euy. Break.
Alah. Sahanya. Ayo go. Ah, Iman Nurdin terlepas ternyata, guys. Waduh. Berarti di depan ada Bos Ebor sama Sauki. Iya, ya, mantap. Ayo. Posisi keempat. Anggar nih kamari siap di belah dia nih. Nih. Ternyata di depan ada Sauki dan dibayang-bayangi oleh Bos Ebor nih, dibututi sama Bos Ebor sama siapa nih? Oke, mau ditanya ke Riko ya. Ya, mantap. Waduh. Wah, diberi. Oke, masih kene ayam. Jadi ya posisi kahiji kadua kasih usaha orang sepela yang kahiji saya. Orang sepela. Aja kita serang Pak Saha, apunten Pak Bowo. Mang Wowo. Ya, Mang Wowo, caya Mang Wowo ya. Wah, Mang Wowo dibayang-bayangi oleh Sauki dan Bos Ebor nih dari belakang nih. Wah, mantap Mang Wowo, mantap Mang Wowo, kira Renah dede ya. Iya. Palawur lalu. Ayo bos. Ya, mantap. Wah, cereh finish ya. Tanyakan terakhir. Iya, Sauki ngebreak dia Mang Wowo. Siap, dia orang gaskeun. Wah. Siap, sok. Singaragokan. Mang Wowo ngeblesat euy. Iya. Ayo go. Beriki. Ah. Mantap. Can. Kalau orang lelah belahnya bisa ngaragokan. Ya, Sauki membayang-bayangi Mang Wowo, ditanyakan terakhir nih. Ya, gaskeun. Aduh, Bos Ebor terlepas. Iya, pertarungan Sauki dan Mang Wowo. Ayo Mang Wowo, semangat Mang Wowo. Ngacir. Alah. Aduh, lapar euy. Geus soremba ceprot ya lapar ya. Soremba ceprot. Oke. Tungguan lah di dia. Oh, iyalah kita agok beresenga siapa nih? Siapa yang akan jadi jawara kita minggu ini? Ayo semangat. Gaskeun. Ayo ngacir. Mang Wowo mulai melenoy. Ayo Mang Wowo. Mantap Sauki euy. Tambahan dikit. Awas kasih siap ke. Iya, ngacir. Woi. Baji ayo. Ya, mantap. 705 tuh. Mantap ya, ternyata
Rabu kali ini dimenangkan oleh Sauki ya, Sauki. Mantap, mantap, mantap. Kita tungguan heula nu lainna, kita tungguan heula nu lainna. Aduh, Mang Wowo di posisi kedua. Sate Ayayan, posisi ketiga Ayayan. Di posisi ketiga ada Ayayan. Nih, Bos Ebor. Aduh. Kumaha bos, ayeuna mah aduh. Gan semangat lah. Kaopat Bos Ebornya ya, kaopat Bos Ebor. Ah, gas ngacir. Oh, Iman Nurdin. Iman Nurdin posisi kelima. Ya, mantap. Mayaya 6. Nah, nurun. Aduh, semangat nih. Posisi ke-7 nih Pak Haji Sejati. Posisi 7 Pak Haji. Mantap. Nih kadalapan aya sahadi kadalapan ya aya sahadi jurig nagreg jika nama ieu mah euy. Jurig nagreg. Oh, bukan. Ayah DNX nih, ayah 8 ya. Alhamdulillah 10 besar ya. 8. Ocha Asrek 9. 10 besar. Ayo 10 besar. 10 besar. Mantap. Sareng saha? Betotnya. Aduh. Ya, 11. Aduh. Mantap. Semangat, tingkatkan deui. 11, 11. Aduh. Ayo urang istirahat lah dia, urang review heula nya, urang review heula ya.